Gue balik baga besok telah ilom kono gue pakai ijakrung gejak tekanan kekalan anu yang berdua kan kalau gue pegang bakal mono anu ikabatat ke hangga bate nu tajak kono nu ma long hanale mata mak long kalan wajah drone anu lemburkan tangan anu ma long hana jaro mak untuk lemburkan tangan nu teh bacut nu hanjut long jak hanagaki hai ma hiban secara mak nu puto keno mak gu puto le mak gu anu yang berdua long cukup sayang ku kekah anu long anu cukup sayang ku kekah ya nabi salam alaika ya rasul salam alaika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana bi ni'matil iman wal islam. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم يسر يسر يا مدبر دبر يا مسحر سحر علينا بكل بشير نظير. وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وذنوب ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافه واعف عنهم. Kaum muslimin sedang pendengar dakwah yang dirahmati Allah, bak malam yang murah rayanya legitanyo manteng saban-saban sadi gebi umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana oleh Allah bak malam yang murah rayanya manteng kegitanyo sehat badan, sehat pikiran, sehingga legitanyo babantu bayi yang inang ataupun anu-anu mit walid abun kateduk dike guna, yaitu walaupun kegitanyo hantum pernah bertatap muka dengan Rasulullah, walaupun kegitannya hantum pernah tak pegah apa dengan Rasulullah, walaupun kegitannya hantum pernah tak duduk, walaupun kegitannya hantum pernah tak kingkin, tapi bak malamnya kegitannya kah tak pengerti hari lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Allah Subhanahu wa taala gebi kepada kegitannya dua buah nikmat, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Juga sebuah nikmat, yaitu nikmat lahirnya Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan
lahir Nabi, maka diikutlah dua buah nikmat, nikmat iman dan nikmat Islam. Sengkira halal lahir Nabi, katanya bersih lagi arakate. Selawat dan salam juga katanya hana dua kita hidayahkan kepada seorang yang kita idamkan. Beliau ialah masa kecil beliau kita jadi contoh, masa remaja beliau kita jadi contoh, masa muda bisa kita jadi contoh, masa tua beliau bisa kita jadi contoh, masa jadi pejabat bisa kita jadi contoh, masa jadi tua bisa kita jadi contoh. Nabi kita contoh yang terbaik kepada kita umat. Terhormat tolong Tuan kepada Walid selaku pimpinan balainya yang ataupun dayah nyoke mak yang metuah kubun syurga. Wadana tanyang mbak gure yang dah ke kubun syurga, nyoke kubun syurga yang na lam dunia. Man kubun syurga yang na di akhirat tinggal la illam. Pelemah mbak gedanyo. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah, contoh yang terbaik pada diri Rasulullah. Maka kekebah le Rasulullah Al-Quran bagi contoh pada kita. Anak long yang matuah tanyo tajak but keno nyo adalah tapateh amanah gure tente getanyo jid ke ulama. Dibantung ko jid ke ulama pemucih dengan tabut kon. Dibantit dengan takdim kepada gure. Long pegah tabuh cerita jid mak. Cerita jadi ngono milung. Nyo cerita cirojud ko ulama. Masanya di nanggro Arab, nan tepat nanggro Arab. Jalannya wi becut. Nan tempat nanggro Arab. Tajak jukunan kude kapai. Ipa kapai. Rupanya dalam kampungnya nasidra urang hinang yang gekubah le suami urinangnya dalam kandaan hamil. Hana trip kemudian tiba-tiba datang bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, bulan keempat, sampai si kurung bulan lahi anu manyaknya. Wate lahi anu manyaknya disebut bak babah Allah raya anu manyaknya ngom bahasa tanyo katiak juk bak kula SD katiak kula SD. Rupanya anu manyaknya haima hitam lagi adang kanut. Bak mata anu manyaknya mata iup mata tu koinona lagi geri solut nanti geri solut yang keleganyan mendumu punya sampai truk glunyung macam segala mendum na bakji. Tiba-tiba lagi bak bungong raya di kebelom nama anu manyaknya si Jack. Nah yang nang Jack orang ditunjuk jaro nah yang Jack hana nyolong pinjam nyona yang Jack. Alhamdulillah sosona yang namanya Jack pada malam ini jadi ulama beliau. Dengar alur cerita kan mecih tabut ngan pusit ngan takdim gure. Dengar alur cerita anak long bela beda-beda nyo dengar begot kah masanya si Jack gak jo ikula wate gak jo ikula jak bak ikula SD tamang si Jack pun kenan bak lokal jak bak kepala ikula wate truk bak kepala ikula getrimong le bapak kepala watenyan gekun Jack kep tabbe kago kah mata lagi bak bunggung raya kakelehnya tamang sejak malam perurau pertama ngelokal wate truk ngelokal ibu guru nala ngelokal anak santri kana ngelokal wate jum pelajaran mudah awaknya mandui samping mudah ikon le simar rupanya sejak samping simar kebedu mudah simar telepon mudah atuh buku metah wate ka metah dia hei bu guru
Suri nang kemenang. Bu guru, dapat sih? Ya nang guru sih. Bu, bang jet hitam deh. Head lagi. Mata lagi. Head bu, pokoknya aku nggak mau samping dia deh. Geduk samping ji. Bu, nyo manteng nasi Jack bu ino ngelokal tanyo. Mati rumah kulanyo. Nyan si Jack baru diuro ini. Ibu dah aning agam lain mendum ijak yak pegat pengaduan. Ibu guru, kalau seandainya masih ada Bang Jack, nyo rumah si kulanyo akan maju. Pakon metah mendum nanti kalau nyo payah optama mendum ngemetah ji. Mulai uronyo bu ji putubit. Hai sayang tu ji anak sebatang kara yang nama isagai ayah hanale. Udiplah si Jack sebatang kara, tinggal di kota di daerah pelosok. Tinggal si Jack daerah kota. Kakeh lehnya hai mak yang mutua. Gohoilah perti dewan guru mandum. Perti bapak kana, perti ibu-ibu kana. Anak santri kana mandum kepegah. Ibu, mulai hari ini si Jack kita keluarkan dari rumah sekolah ini. Kakeh kana mandum santri. Gujuklah ke si Jack saboh ijazah. Piuro si Jack kula ni kalian kana ijazah. Ikut lewat lain. Bu, nyo ke si Jack ni jo ijazah. Ikamu letun masa si Jack pada phone kai jai kula. Tadi jo ijazah. Hai, nyo menteng ijak kula si Jack ino awakkah kemetah kemandu. Jo ijazah ke si Jack jo. Okey lah bu, kakek jo ijazah ke si Jack. Iwo lah si Jack. Gede. Wate iwo di tengah perjalanan. Mau brop-brop imata si Jack. Ya Allah, memang hana sotung lu. Pakan nilong lagi nyo ya Allah. Pu karena hitam lu ataupun pu karena beket. Kon, iwo lah rumah merumpak ngan mak. Wate merumpak ngan mak ikun mak. Ilung mulai malamnya mak hang kujak ikulale. Pakon, ubena kepala ikulah hana galak kelung le. Abe metah hurung lokal mak iban metah. Buah metah ke. Maka kiban cara mereka nyompat na buku sabah cinikalan mak. Hai no, nilai 7 hika. Tak bedah kajak ikula SMP julom. Nyo peringkat yang lebih ke tika. Halonjak mak. Tekedi lonjak ikula lom hai mahai. Mati awak lama SMP nya lom tu lom. Nyo gara-gara lom. Man kiban cara ni. Tapi hanapu hai anu. Wate dikala gata lahir anu. Gata sebutkan Allah. Isuut de si Jack. Terbentar hati si Jack nyan. Mak, kiban Allah nyan mak. Kiban Allah nyan. Nyo perle gata tanya turi Allah Ta'ala. Bedah jak bak gure samping. Ibedah si Jack bagah-bagah ijak bak gure. Yang nala gambung. Ijak bacut ijak. Wate truk punan. Ibi salu. Assalamualaikum Walid. Wah, apa Jack? Kenapa aja ke sini? Walid, long pelelu nak but Walid. Oh, baik kena Jack. Bak pintu dah. Bak pintu. Ya Allah, ditunggu pihak gedung ke baik belum. Pak Londong Walid. Rak jendela nandang ju. Ijing oleh tidak rak jendela. Okey Walid rak jendela bu. Nu pegah laju. Ikah Jack nyo perli kan turi Allah Taala. Bungkuh dah jak udayah, ide hidayah taturi Allah Taala. Oh mesti hidayah Walid ide taturi Allah Taala. Nyo Jack, bedah jino. Now wasiat daripada long kah uronyo jak udayah, ide taturi Allah Taala. Miwo si Jack. Ipegah bak mak. Go pegah le gure mak. Ilung nulung turi Allah Taala. Sang Allah Taala getim mengelung. Ubena masyarakat kampung, haitim mengelung. Apalagi kerabat-kerabat long yang ubud-ubud dingejek-ngejek kelung. Takuh mak do bungkuh dah. Apa tahu baju putih sabah hai ni. Ndak baju putih. Ha baju putih lalu belanga lagi yo. Go patau baju kuning sabah, gubuh boy tik lantah sabah. Muijak si Jack. Kalau jalan, ikut le Ferdi. Jack, mana?
Mau ke mana long kuno jak udayah. Jack, udayah baik kajak Jack. Handa teme 20 jum 2 jum setengah terkata Jack. Handa teme tunggu. Ita nyo berkan ka tunggu kan. Nyo belah no nakih ino pasal ni bate kan. Jak ya pasu dulu. Nyo handa teme main pet le Jack. Mangan main PlayStation Jack. Yang tadi bak kedai kopi Jack. Arap lagi ronyo Jack. Oh cip tap ciap. Kau mengajak baik kajak landaya. Ilung kunuk berempak dengan Allah Ta'ala. Sang-sang Allah galak kepada long. Tak di tengah perjalanan di sejaknya ibu rompaklah ibu, itulah Ibu Aminah ngembasa. Nah Ibu Aminah ini guru agama merompak Ibu Aminah. Jack mau ke mana Jack? Oh Jack dah hantar pernah nak permelong nak permahlong back camp tapi bukan Jack mau ke mana dulu long kuno jauh udayah pubut udayah kuno turi Allah Ta'ala tiban Allah Ta'ala ubenangan haiti mengelung tapi uronyo sang Allah Ta'ala gede mengelung long kuno mengen dengan Allah Ta'ala si Jack ini mengen dengan Allah Ta'ala karena masyarakat haiti mengenji kakeh bedah si Jack nyanjak di tengah perjalanan si Jack mengeluarkan air mata ingat ke ayah di dalam kubur tinggal dengan ibunya. Tek tereng tereng tek teng tumsik hetul ekler ki chelmi hum to chehedel mekiri pel ki he nyan lagu si Jack bek tuntuk si Jack kakeh lenyan ijek ijak singkat cerita truk bak pagi dayah si Jack nyan ite lam koran tidro tigam hitam meek mata tungku yang mudah urang bak rumah pula kai camang lam korang ike lewat nyan bak pintu gerbang seperti yang nalam daya. Hai ini ke si Jack ya hitam kayo ya hitam je yang mudah urang bak rumah pula oh nyo nyai tamang kena ubena rakyat daya habis betah mendung tenang go pegah le gure si Jack nyan han go peduk sajan tanyo pa tengok peduk di terserah gure pak kena peduk kakeh si Jack jak bak Walid assalamualaikum Walid. Waalaikumsalam putrana Jack long Walid kunuk turi Allah Ta'ala tiban Allah Ta'ala nyan sang-sang guturi long le Allah Ta'ala sang-sang Allah Ta'ala galak dengan long tiban Allahnya Ta'ala nyan Walid Jack untuk malam kata ikbut telefon lah si Jack glah sa meduk tu watanya si Jack gudlewan guru kanainan itanyo yang ubut-ubut kitab awamil matan tagrib segala macam iduklah isamping ngon ni wate iduk isamping ngon yang ngon tuku itibit medah guru pi medah medah ikut lengai samping nyo mantengah si Jack ino bak remoh butnyo nyo matanyo sang haudip dayahnya mati dayah orangnya kita laporkan kepada pimpinan dayah iaitu Walid budahlah santri mendum assalamualaikum Walid dengan kero gemangadai assalamualaikum Walid rana sule gabu-gabu dano ngo tengah he siatnyo Walid hanan dupu sapu iranya pat ucung balai tajizi habis mati urang mendum hai pijun mati metah hati kita tuam tiban metah habis metah mendum nyo sang manteng nasi Jack nyo Walid nyo mati dayah nyo tiban cara terpegat man no petebit kedeh no hai sayang di si Jack baru pun ija pokoknya no petebit si Jack kakeh leh nyan singkat cerita gecok le Walid ho geme si Jack go petamang lam rumah wate truk lam rumah kedeh na bunda ibunda tengah masak ini wate masak ge si Jack pi metah bunda metah bunda gekun bak si Jack tempatkah ilua Jack ya Allah hang getung loli bunda alam pak kuno duk gecok le Walid go petamang lah nah khusus ke si Jack taboh go pegat le Walid
tempat kebah-kebah kitab. Inallah biyuduk si Jack. Watenyan gekun bak si Jack. Jack, pada malamnya Jack ikah. Ino tempatkah siat. Walid long pe long but Walid. Ikah na payah but. Putra si bulung Walid. Nyan on amplam mendum nyan. Dari bineh WC di samping masjid samping balai nyaru sangkah mendum. Tingan isurah tijak yang naikun bak gure. Nyo amanah daripada gure, nyo tapubut kentai malim. Maka icok tuk surahnya lele sijaknya. Untuk malam poh le malam, angin mengkupuh-kupuh tiga. Angin on amplam tu kurut mendum yut. Ting. Suruh ijon. Sijak hidup combale. Nah saboh lokal tu tengah dimulang ini. Fa'ala yafilu fa'lan fahuwa fa'ilun lima fa'il roy. Kakuhnyan ikun bak si Jack. Jack, nyanyokan kana rombroh Jack. Nyan iu balai begleh. Nyan silap-silap kamu icok ijah le si Jack. Isampuh silap awak nyan manduk ikun lengon ni. Memang truk si Jack kena membawa berkah. Pakai truk bak silap di samping sampuh. Kakuh singkat cerita. Malam cukup karena poh put malam. Tiba-tiba angin kai piu. On amplam kairun mendum jih itut segala macam itut ijab dadih itut gelikut jih pitut ilikut jih pitut habis itut watai kaditut gedengar le Walid subro icok ceruk ikre icok keh itut beria wapui wapui gekun le Walid Jack bek tapubut nyan malam-malam Jack sakit tentu hanapu Walid singah mentang tarhun hanapu Walid nyo singah tarun Walid patah pa tu pakon mutamah laju on amplam duda Walid gatet ulikut ya Allah sangnyo calon pegantolong di ketika hanale long singa sang sijaknyo yang pengganti daripada jid kepimpinan dayah. Singkat cerita, untuk malam 2 malam kemudian gohoilah dewan guru gure ka sakit. Gohoi perti pembantu-pembantu Walid yang kajak but 18 tahun yang bantu Walid gohoi. Wahai semuanya pembantuku, dewan guru semuanya, tamang kena siat Walid dalam keadaan kalemah. Guwasitlah bak gure mandum. Wahai dewan guru, pada malamnya long wasit bak drone. Seandai kata long hanale uronyu yang jadi pengganti pimpinan dayah nyo adalah juk bak si Jack. Nyo hai ikah yang 18 tahun bek gata yang du long na anak bek anak long tapi si Jack nyo ikut yang pendamping. Puhan telah pilih abonnya. Si Jack nyo hantam pernah mai beut pi. Paje diganto mai kitab anje ikun. Yang na carang ron-ron bro sagai. Kaku singkat cerita mak yang mertua. Walah ba Allah Walid. Watai kawo ba Allah singkat cerita lagi bahasa dia. Sumano, leh sumano, pegapan, leh pegapan me ujrat. Leh me ujrat tak dia malam pertama sampai malam setuju. Kabehnya pegatlah pengumuman perti dewan guru. Pengumuman. Malamnya legetanyo ka tak ebut seperti biasa yang semubut oleh Abon Jack. Ya ni kalau yang semubut Abon Jack si Jack pubut tampuh bro lam daya naibut si Jack hana ngonpu malam si Jack ngon takzim kepada gure makan yang mutua wate guyu le Walid ino bek yo cok jo o memplam nuku sampuh ju babe lelang kulah nang ju ngenyan malam tu oh kadang kalakan nyan putu dicak dia cok kacok sikit putu dicak pi kena dicak ba ule mandung putu ju pakon amai saboh surah wate tikedi kenang dicak nyan itu hang kenang bak ngon tanyo wate ijak semayang karena pala putu dicak malam dijekkan karena ibut karena takzim kepada gure kaku singkat cerita hai mak yang mutuah watenyan ku malamnya ku yang semubut Abon Jack dia awaknya perti dewan guru diminta kitab saboh
Kitab yang hantam pernah gesumubut lebon di bancara bek dikun le si Jack masak si Jack rombroh ino ka ilung 18 tahun long hana goboh pimpinan masak ji ini usai si Jack dalam kalangan dayahnya muicok di kitab ipeduk inan watai kai peduk kitab geeklah abon dengan bahasa tanya watai gurekan bedah tanya watai nyan lah tungku Jack kenan duklah bat tempat abon watai ka geduk bat tempat abon ikul lewatnya abon nyo sengkira dro nu nyo hana jut nekun kitab nyo bek ne perut kamu surah-surah bangai jut tu insya-Allah berkat Allah sang jut moga bacalah kitab bismillahirrahmanirrahim faslun bermula ini itu suatu kitab pada menyatakan taharah mantum jut dibaca si Jack mutamah tahu peti-peti dewan guru nyan ya masya-Allah si Jack nyan hantam pernah ibut tapi bak malamnya si Jack kajut ke abon punan abon Jack ngan po berkat takdim kepada gure si Jack nyan hai mak berokan dihina lam dayah si Jack nyan berokan dihina lam gampung tapi uronyo si Jack menjadi orang yang terbaik. Na payah beliau motor si Jack. Hana payah. Tapula pade ibu dah nalung. Tapula nalung handi bedah pade. Nalung nyan ibarat dunia. Pade nyan ibarat akhirat. Nyokana ilmu dunia ni. Akhirat istidad. Tentehan isu han akan istidad. Nyokana ilmu akhirat tenteh ilmu dunianya akan istidad maka nek yang metuah malamnya lagi tanya tak peringati orang lahir Nabi jakbut berjemut-jemut lagi tungku Jack ya ni kalian kata si Jack nyan walah gampung watai truk pada gampung mama dalam keadaan sakit musap-sap mama dalam nafas anakku kemanalah kamu si Jack ipu pelung motor tungku tinggal ikut mak iplung motor karena pedamping di samping si Jack pakai serban menuhai pakai serbang kenang baju jubah kenang boh musabah kamalim si Jack truk kenan itu purte ur kampung tak jai ikun le sira urang nyan ka si Jack ngai hitam je hai takkan ke si Jack hitam hanya takkan abon nyan dikok babah dia berkan si Jack nyo kale si Jack abon hanya kele maka hana kenyan truk nyan icum jaro tungkui balik-balik icum jaro si Jack katari si Jack icum iwa nasira urina ina guum ke berkat maalo kata pak oi gu balik-balik jaro silahkan damang tek mak watai katruk kenan mak dalam keadaan terbujur mak nya meno nya ne kata tu tanya dalam dayah bujut tengok pengharapan mak bukan motor fortun apa pengharapan amak tanya dalam dayah bujutlah watai tegua mak kedeh wa alam bardah tanyalah bujut ke sebagai imam ipukalah mak tengah getup lagi wajah mak cukup dari mak long pegang mbak drone mak berokan drone mak lamun tarik mak ni minta penggelung nak tupah lamlang tapi uronyo mak drone kada tinggal lu pengharapan drone mak akan motor fortun pengharapan drone mak akan rumah yang mewah pengharapan drone mak akan istri yang cantik tapi pengharapan drone putra mak wujud long mak long sumano drone icok mandum leh di sumano di pegapan kabeh mandum intat ujrat dengan bahasa watai tadi dia intat ujrat dengan bahasa pertama malam pertama senuju sampai mandum kabeh senuju walah sejak ila kaidin watai ijak di perjalanan purte ur gampung yang berokan dihina ke sijek watai tatkala kadihina dicum jare abun mandum tunggu ila kai muah mandum nyan ke berkat perjuangan getanyo tabantu gure na payah dabut hana ngampusit ngan takdim kepada gure nyo lagi nyo pegat ni nyo apa lagi malam nyo hadiah tajai malam nyo toto yang berupa hadiah nyo adalah berkat kita nyo tungku orang
orang tua. Pakan orang tua wate giak juk anak kono tungku gejak babun. Ibalebut ino tak hai tu. Nai Ferdi belade tungku kai tarik kawal long. Tungku tengah goboh hubu. Bang gecok awu mentang wah goboh hubu. Pingan bak jaro. Po garudat. Nai Ferdi duduk barinyun tungku putra bak jaro. Ilakai keje. Hedat petimang mak. Nyan tungku 20 anak mata. Itanyo tidur dah hai. Tidur di rumah. Nyan bak urinang. Maka katanya hargailah kepada hargailah kepada tungku. Bek madai tanya tak jok pagi mentang. Jadi watai kula sedih tanya tak jok anak tungku. Tak intat tak pereh tungku ina kayo. Sampai tu ethan apa intat le. Menansit udaya tak intat supaya aku puas. Apabila dorongan daripada orang tua, anaknya akan berhasil. Apabila anaknya itembut, nyo gure getem mangat getumubut. Nyo apabila gure getem, nyo ke anak manyaknyo akan berhasil. Tapi antara sabo anak item gure getem, mak getem, nyo akan berhasil. Napu talele. Kajak but. Hai kuat but pinjak but kurang anu. Ya ikun. Nyan sempurna, tanyo purno. Kiban cara purno. HP uronyo beberia dah blau, bebe tapak silo. Yang bu beno kada jo HP. Utalah HP tu rumah tajai barang. Nyani dalam tungku anak umi putra yang ubuk apa dia bese dua. Putra itu kainan. Ikun. Itu bi tungku tajai itu bi pulai ketiak. Nyan untuk rela anak-anak bangsa. Wate karela tu rumah ubut hanapu dah sembuh. Pungo dia. Cikun. Bismillahirrahmanirrahim. Oh wabim. Ada kalembing lah HP. Cikun Patiha kan anak mit anak remaja ronyo tu hanai tu okun cikun Patiha Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Maliki yaumiddin menyuruh imum kibat kemah tu nyuruh namanya tu nyona tabi ilmu pendidikan kan ino sabe namanya nyo patid iwolah lam puasa tentek iwo ugampung karayu menyuruh namanya yang lagak-lagak suku kebancara cukup lagak yazan. Lagak-lagak tak yazan tu mandum bere. Menyuruh tungku namanya hanabut. Pak bu deh, ide bawa tigroi. Maka perle didikan daripada orang tu, didikan daripada orang tua. Ujung balik tak hai tu. Nyolong pegah badro ni. Tidur walid. Allah na gure-gure bantu ronyo. Nyu hana gure walid. Han opera. Duit pen tapi yak bon gure. Payah walid tak bon gure temu but supaya kepu ni itembut anak tanyo nak carang leh carang tengah watai mate tanyo anak tanyo lah yang bi putrai bi anak tanyo yang itat tanyo sampai truk dari alam kuburan sampai dalam syurga yang itat tanyo mak yang ke lagi itanyo lalu kerot ibalalo maka go pegah dari dalam kandungan itanyo tabi ilmu kan nyo lako yang perumoh tengah hamil bi ilmu ko perumoh baik ne podep skater ino bak podep championship ino sampai anak perumoh nyo lagi nyo anak-anak tanyo putanyo tengah perumoh me kono supaya kupu nak idinga sejarah Rasulullah tengah cintailah kepada Rasulullah carang anak tanyo tengah busuk perut wata cerita Nabi Muhammad busuk perut dia urina yang hamil yang hana hamil dia busuk perut yang agak urang agak tumbung perut busuk tit hanam dale kalau lu tumbung busuk itu gaga rantai anak dalam kirit itu tak kelenyan hai mak yang mutuah lu pegah lom getanyo perle ke anak getanyo wujud anak getanyo anak yang sah yang saleh contoh bak nabi getanyo nabi mak yang mutuah jut tak contoh pak tak contoh bak nabi wate ubut nabi tu hana gerupah makanan wate gejuk pupu yang gejuk santai kok nyan hana gabu hana min orangnya berah ilakai lain mandum be ketutik bak peleput bak dom lakengan nak ketemu tu ingin wate mana ingin pakon ya hilagenya karena fotokopi ya hiwate gamun mak lamblang pubuk lamblang gejak ju batung blang di tempat-tempat warga gejelok lagi hanara malah yana ke ban utara tengah
bata tunggu pakon model temampa makasih juga itu pada anu tak blok kue nu jakro nu ha wajah nyan anu pakon salah didikan tiban si tunggu didikan yang god dari dalam kandungan bididikan tak pegah bak anu tanya uragam tak pegah ne nyo ayah katruk ne nyo batai no mumpuk bulun tak pegah ne nyo ayah cikun ne Allah Muhammad Rasul tak pegah mandung isuut lah ni harapan ayah isuut Muhammad ayah ni harapan ayah isuut wateka lahir anu banyak maybe ilmu agama ho tame nyo ke wate tempat-tempat tahayun ni dia wate tahayun begot ina ilmu baik lagu lagi galak ro dia urinang wate gum lagu wate gayana aku tinggal sendiri ayahmu pergi sudah 4 tahun enggak pulang ikut anak kawin lom mate lamnya ni pernah tibantit selawut ke nabi dah pernah ka anu tiban salatullah salamullah ala taha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah nyo kanu tunggu idengar dia anu singoh anu tanya cara watena malam lagi acara lagi nyo hadap payah dia pai pakon tanah mak yang purno selawut malamnya anu pulan ben pulan idang inoi selawut mak cukup balak tak meram-ram boleh juga Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu 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 Allah yang benar urut kan nak dalam dikir kan nah kan kita kalau balagal ula bekama le nyan cara nganu tayo pakon lantaran natabi ilmu agama misuut anu ko carang-carang man ditanyo Yohana pernah tabi ilmu agama watai woni ukuran iyo tu pakon boh tu hidu pakon lantaran hana tabi ilmu agama pajan masa nyo ke dalam kandungan yang pertama yang kedua watai kalahi yang kele karayu yang keput tak jo udayah watai karajo udayah karayu lom hai jale sebab jino model jak but mak ia lagi gampung long jak but nyo karta SMA ikun bak long orangnya pakan hana ka jak but dikah hana wajib li bak long yang wajib bina yang karek tak adalah hana jak but li watai jak menikah hai mak telawa dah nyut i watai saboh kebetulan me bagan to kawaket linto ngendera baru hidup do tenan cikun ku linto telawa tiga Bismillahirrahmanirrahim Allahumma laka sumtu wa bika mantu wa ala rizqika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin ucukti lagi umumnya doa buka puasa itu kira baru Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi Gelindo salli hei gelindo careng ada baru pakon najak but bakbun digaga ada pi surah apa careng watai ka tuha tian najak but le hidup bag kedai kopi iluat bajai apa lihat ini perut lagi tung jagut perut ka mukru perut do bag kedai hana melegu pakon lantaran hana ilmu agama maka perlihat ilmu agama contohlah pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mak yang mutuah abi yang berbahagia maka Rasulullah hantar teme syum surga lantaran yang pertama hai ning hai kita be ilean tatamang surga be surga hantar teme gara-gara yang pertama itu adalah durhaka kepada kedua orang tua nah sayang kemak berat sayang kitunya jaro malamnya sama yang hana jak dakwah ngaji jago ku biar kuah oh berarti mandum nan yo mandum najak mak malam yo alhamdulillah mak yang mutuah nyo ke
Hantar tu mencum surga. Yang pertama pun getanyo durhaka ngon mak. Itanyo huru raya male tu yang darah-darah yang muda-muda male tu. Hantar tu wo bak mak tu. Takkan asai nama. Bedah jakah ju. Bedah jakah ju. Hantar tu cium jaro. Di mak tungku. Nyokakrut. Yang nagu pakai keret agai bak jaro. Ikun lelintu mak. Kakuneng keret nyan maknyo. Iya nu. Aku neng. Paduk manyam nyam mak. Sipluh manyam ni. Sipluh manyam yang kagejo ke tanyo ke perkawin tanyo. Ira baru tungku kuneng tah. Dang meno sap panyang. Nyantah tungku model jakwa pelemah bak mak lo meno hai. Hai, mak geule mak ya Allah melintai tak patat lagu. Tak batan melintai ana berubah-ubah melintai dro kuah. Mantang i pelemah. Si kurung bulan mak gememe tanyo mak lam kandungan gememe tanyo. Putra yang Hawa geblok tanyo. Putra yang Hawa geblok truk bawa betik matin Hawa geblok tanyo. Tapi wateh tanyo karayu di mak haik tak pratip. Tapi imak siplo gepratip sampai giak juk sikula tu. Sampai giak juk sikula getanyo mak tanyo merasa aman. Pakon ingat ke getanyo wateh genyan wa ba Allah tingo sang anu nyan singo jut ideng ba ule tu. Lu nak pegah sabah cerita neng dah dengar cerita. Nyo cerita durhaka ke mak. Bak sabah uro. Tidro anak mit. Ikun bak mak mak. Long balong woi dayah mak. Nabi idin ke long mak tiga long nak wait kota-kota. Kota teh nak kota Bernun. Hawa long nak kalan. Lam dayah hantam pernah long kalan. Anu mamaknyo ka Tuhan hantam pernah. Mamak tu bilam kenan mamak dalam keadaan lumpuh. Hanato putung ismayang ne beta tubit ne. Mak long cukup Hawa long mak long nak tubit ukota mak siat. Long nak kalan. Lantaran urang kampung ronyan hai mak hai. Nah sebahagian gene jak warap. Ne beta tubit ne hai mak. Nah kekebah kenderaan saboh liayah hai pak Honda John. Taturi Honda John ne. Honda Man, Honda Mando. Bedep nyamnan tu Honda John-nya. Kakak icok Honda-nya ijak di tengah perjalanan di kampungnya. Nah, ilet pancuri. Ilet pancuri dekat dia. Dia tigamnya ijak je bagah. Jiplung. Itamang la masjid karena ahli ibadah natam pernah ibubut lam daya. Mitamang tu pancuri cukup dia di plung. Jiplung cukup dia pancuri. Jiplung pancuri. Lakai motor seperti sitai pun balap-balap. Itamang la masjid iplung orang kampung pedilet. Bandi kalian ipegah bangun. Hai, ipat pancuri lah masjid dengan ibadah. Perumah saleh pancurinya nah. Perumah saleh. Perumah saleh licu itik ke ya duk yang meratib. Bibit kah? Bungkuh. Dibungkuh lah. Rupanya leh icok pancurinya dikat bakna mata. Dikat jaro, dikat aki email lah kampung. Kalau ipegat le raja, le kepegai pak kecil. Nyo uronyo, tona pancuri lah kampung. Wajib poh jaro, wajib poh aki culik anu mata. Kakuh lehnya icok iculik pun anu mata. Tuam iculik anu mata. Lih culik anu mata ikoh jaro. Lih ikoh jaro, ikoh haki. Wate kalih dikoh haki ipele tikna. Hai. Karo sangkahnya cah ngudiu. Buno god anu mata na jaro na dumpuna. Po wa ni cik gede. Hang ngudiu. Pakon. Hang ngudiu ka poi dak gede. Kakuh truk raja tu kukunan presiden. Itulah pak kecil. Nyo baru puah kuki pak kecil pakon. Nah pancuri ikun tiga anak mudanya. Wahai bapak presiden, longnyo hana salah. Takkan hana salah. Mau cerita tu long hana restu daripada mak. Long berokol long jalam dayah. Karena lu laki idin bak mak sagai tiat. Long lu nuwet kota-kota Bernun. Tapi bak masanya hana idin mak long katuha. Hana so putung ismayang gotnyan. Tapi long uronyo dalam keadaan nyo nu pegat long. Nak polong tiak ke deh bak mak tiat long peleh berumpak dengan mak. Nyaru sangkah kelinga ni. Hong rujuk poi ke benogot puri hong rujuk le. Kaku singkat cerita. Bedahlah mak dari deh kali ya oleh operator kampung. Bunda, Umi, anak dro nesang na di kota belah deh epat. Pakan teman anak long. Anak dro ni anak mata hanale. Anak dro ni jaro kaputuh.
anak dra negaki ka putu cine kala nyonya anak dra ne go bedah minyan gecok ijat hawa ai mahai gecok ijat hawa ke yo go balu baga besok tela ilom kono go pakai ijat krong gejak tek kanan ke kalan anak yang berdua kan kalau ku pegang bakal no anu ika batat ke hangga bate nu tajak kono nu ma long hanale mata mak long kalan wajah drone anu lemburkan tangan anu ma long hanajaro mak untuk lemburkan tangan nu tateh bacut nu hanjut long jak hanagaki hai ma kiban secara mak nu puto kono mak gu puto le mak gu anu yang mutua long cukup sayang ku kekah anu long anu cukup sayang ku kekah berkat lam daya anu kana letun kabut anu cukup sayang maka kah orang kakalakai jak kota dalam keadaan long tengah kutu hanjuk kutuk ismahyang tapi kala kata kaja nyan ke uronyo gumlake ba Allah ya Allah ya Tuhanku kalau seandainya terjadi pada anakku pada hari ini nu bilung mati bersajan anu nyo ke getanyo mak yang mertua murka ngan mak getanyo gara-gara doa mak tanyo akan celaka maknya aulia Allah mana payah ajak badukun ke dia mak tu aulia Allah dengan berkatnya melinggailah mandua ke dengan doa mama doa mak 70 buah tembak 70 buah tembak boleh hod putar ke lekai lemah ya Allah ya Tuhan lun nabi anu lung bujud gepak geci ya Allah ya Tuhan lun nabi anu lung bujud ku ulama doa mak imata mak mubrok-brok imata gila kejut doa kita itulah yang pertama tanyo bek durhaka ngon mak yang kedua hantat amen surga kita hantat amen tamang surga kita gara-gara durhaka kepada gure nyo bahaya kiban durhaka ngon gure ke pubut drone mak sikret tabut mentang bismillah ne sikret tabut bi pupluh bi pala bismillah bi dakun pupluh bi pala nyomak bismillah sikret huruf ba pupluh bi pala apalagi tak kelolom cukup le bi pala igure cukup he tunggu ke petah teh kedanyo tapi kedanyo hana tanitna kepada goknyan pakon hotet ya jo anu kono lagi tak perlu lagi anu budi anu leh macam yang pertama anu budi anu bude ke banduku tak perlu ipo mai pat mai likut idang anu ipo di holang galak yang kedua anu batai mupeh kini kalan anu batai mupeh tuku mai ni kalan ipeh lah anu piyuat kayo batai leh kahwin ikun mana ma pempeh ma yang kali kahwin mentang pempeh ipijut ikreh mak jenis batai mupeh kan piyut kan yang santai mentang hudip lama mantai lekepen yang ketiga anak rinyun ini kalian anak rinyun tu lain anak rinyun yang di samping sidro ayah yang di samping sidro mak wate patah anak yang pun mak merasakan sakit patah anak kedua ayah juga merasakan sakit sebagaimana kiban roh masa ubud getanyo nyo getanyo gedidik lemak dia juk bak gure durhaka kepada gure lebih bahaya log taduk ngan gure sama sit lagi taduk ngan Rasulullah takim ngan gure lagi takim ngan Rasulullah nyo mak nyo durhaka kepada gure bahaya hanta tume tayo tamang syurga Allah be'elan syurga hanta tume cium yang ketiga durhaka kepada jiran tetangga ataupun saudara abang-abang terkandung dia. Itu yang bengeh. Gara-gara apa bengeh? Gara-gara lampu. Kami padu. Gara-gara boh limeng tu kui pot le ai saboh hai bi. Ipuduk ngelawang. Nyan gara-gara nyan tanyo hantam mang surga Allah. Nong pegah saboh sejarah. Tahu sejarah yang membuktikan bak masanya siro urang abid ahli ibadah jono ibadah 20 put jumat nyo mantang nubu bengeh ngan keluarga nyo nubu bengeh ngan jiran nyo tungku yang mertua nyo ke tempat neraka Allah kini alul cerita nyo ataupun kon
Bak masanya siro urang abid ahli ibadah gumratib pura sabe la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah gumratib habis semayang mandu meratib sabe ka tu tiba-tiba nah siro urang kaya kampungnya tak le harta ke mu tak jai mu goknyan kena jak warap hana pai ke kubah mu nyan go bedahlah bak gurei kampung kejak. Assalamualaikum tungku. Waalaikumsalam. Nyo rencana long nunuk berangkat ke dia warap. Tujuan long adalah long nak haji. Long nak pugak segala rukun-rukun ni deh mandum. Tapi meh nempat cukup le. Bakso long kubah jalan. Baik tinggal long kumuhnyo. Nyo bedah ju bak urang abid dan grob adi. Bedahlah jak bak urang abid dia dan grob adi. Jak lo. Assalamualaikum tungku. Waalaikumsalam. Tamang. Udalam. Truk tu kena udalam. Wate truk kena dalam geduk tanya kalau i belum boleh i wate truk kena jeb i kake kali ke jeb i kuna rencana ngono long rencana tonyo nunuk berangkat ke dia haji tapi mung tak jai empat nak kebah dia sang long dengar bak tungku belah deh sang dro ni cocok karena dro ni urang ahli ibadah ke kubahlah munyan berangkatlah ke deh warap wate truk ke deh warap habis gupubut segala rukun mandum kabeh gupubut bak goknyan ke 12 uro ideh yarap urangnya kagua ba Allah urang abidnya hana gupegah bahawa batenyan nyo teko didro nan ba Allah muhnyo nijo bapa kecil dia hana gupegah ke tingkat cerita lu gupubut segala rukun-rukun ideh mandum bedah walah kena lagi tanya wa biasa bedah orang kampung peti jak kena peti kat mah aja alah katruk warap rono tu mah tinggal surah bak gure kenapa kan nyo tajak bak orang haji nyo akan truk tajak tinggal kena kali tacung urang gle mandumnya wate ruwa yarap ke leuhnyan wate katruk kenang gua ke tamang udalam seperti tanya yak mita tungku urang kampung kena jak kanan bak rumah urung wo yarap putra gebi boh ke rumah kanyo hawa te idam-dam hawa dang lah hubuk gobo nyan tajik tok mangat kunan hawa tetah tak utah ku laga tah jam cukup laga padut no belau tahnya kena tanya omanyo ku belau yarap ide putra nekun mana ku dopo kun wai ta ku tekat ju ijo tu dah bahasa Arab wajib murno nek cara ngun tajak warap ide yo anak-anak tanya kakek duk kabeh duk mandum kakek gelakai din mandum ingat bak perumah kesen hai itanyo kena meh dawai tak jai nyo ke bakso bak urang abid gampung dah deh budah tak jak tu deh wat tetruk ke deh ke kalan tu rumah ka kosong hana le urang getok-tok pintu assalamualaikum waalaikumsalam abid hana ke jauh gejak bak urang tetangga assalamualaikum waalaikumsalam urang rumah belahanan ho ke ka oh urang rumah belahanan ka gua bak Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un guplung gejak bak walid ilung nalung kubah meh bak urang abid nyan bunuh pat cok walid upat cok bak thot jeo na ta pegah hawai hana tekedi mate ni jo bapa kecil tapi nyo hana lo bekas sapu okan menan gebilah surah li walid nyo sengkira betul ji urang abid urang ahli ibadah hoi ji bak menzam-zam padugo ta hoi lego hoi nyo bukan ji urang ahli ibadah hoi ji bak men burhud padugo ta hoi lego muga berangkatlah dua gena urina ngam perumoh ge gejak ke dia bak menzam-zam pun abid mana tu goi lam abid hana go tu abid hana tu gekul le perumoh ngane kan kalan mesti orang ahli ibadah pancu dia tu jauh dia hai bek kagak buat nyo getoi kok nyan orang ahli ibadah orang semayang sabe kena kok nyan lam menzam-zam tapi kok nyan hana gini ingat gelem abi kuaji hei kaya ni kuaji sang bak men burhut hijab mu kejat tu truk gede goi abid dua go abid
betul. Long nyopat. Abid, pakon ikai no abid. Sedangkan kata orang ahli ibadah tak puasa na. Tak semubut na. Tak jauh masjid tabe-tabe na, tak jamaah tabe na. Pakon igata ino lama merhut. Kan ikah cocok ideh lam mendam-dam. Hai Tungku Haji, buta tepu le gata hai Tungku Haji. Memang longnyo sira urang ahli ibadah. Tapi buta tepu bahawa romasa long hudib jamun long na bengeh long ngan alung. Di alung watenyan jamun di mublagi samping. Ilung kalung motor. Musabah ikupi hana long po ke alung. Dia tengah cuma tok lamblang. Hidup kamu, ipulah padi lamblang. Guru oh tibit-tibit. Ika hanai tepu-tepu. Musabah ikupi hanai jo. Ngenyan long dosa long, maka long tempat long nyo ke lamon buruhutnyo. Abid. Butoy kah lagi nyan abid? Butoy. Wahai Tungku Haji, sebahagian harta yang nginfak ke long dan sebahagian necok kedua nyo sebahagian hartanyo nujuk ke kak long dan ke urang tetangga-tetangga long yang na lam gampung. God abid kakeh guolah Tungku Haji nyan bagah-bagah kedeh u gampung gu merompoklah bak walid kaluh long jak walid tapi go nyan kan bak mendam-dam walid tapi go nyan ngamen muruhut walid memang tak bak dali go nyan ibadah tapi go nyan truk la masjid kon ga ibadah putra tit ilit leutah durhaka ngon kepada tetangga ataupun durhaka kepada keluarga. Kakeh lehjan gujuklah kepada keluarga-keluarga kampung dan kekak ke untuk malam Tungku Haji nyan ke bahawa tidak urang abid yang na lambang buruhut bono sang-sang tengah guplung di dalam syurga Allah. Nyan ke nyan mak yang mutua bek tapi ke itanyo ngan ati nyan kau tong bengeh-bengeh laju ngan urang kampung itanyo tamu bengeh-bengeh laju nyo tempat itanyo di dalam neraka Allah nyo hati-hati tan maka iblis itanyang ba Allah putra itanyang iblis ba Allah nyo nanti pun itanyang iblis ya Allah ilung lulake ba dron ya Allah 3 perkara putra yang pertama ilake iblis bak masanyan putra ilake ya Allah wate sah mate umat dron umat Nabi Muhammad jih beji disebut kalimah la ilaha illallah. Yang kedua wate jih di ibadah long wujud long perkaru maka wate terakhir katanya wate tanuk menikah nyo ke hidayah lebli tanyo bek sampai jud ta menikah nyo ke ilake lebli padahalnya iblis bak masanyan ngan para malaikat na pegah haba kiban ke pegah tanyang tu truk tu pemasanyan hidro na yang duinan hidro ni putra na perle bak long ke lebli cukup trip kata mengon dua tu putra na perle ilong kulake bak ka hai iblis walaupun igata tok trip kakak mengangalong tapi ikah uronyo hana ketepu yang pung long nut lake hakala ke laju tak trip kata mengan kedua tu putra hana gala ayah kah hai pai tamang surga hana gala anak kah tamang surga hana perle awai long mati tapi hai iblis hai tidro hana perle kah kata lake bak long perle kiban long kudaya manusia hana perle oh nyanjut kiban cara teman kah kudaya manusia long kudaya manusia yang pertama pun di manusianya ku tarik nikmat bakji tiban nikmat wate ini musyrikah iji ku pedit hartai nyo jenis kalian wate tanuk musyrikah lagi tanyo ipijih lebli ai bek kajuk napeng 100 juta dalam kes tu bek kajuk nyampeng kah nyo kajuk habis mendumnya bek kajuk habis nyan ipedit mak yang mutuah. Yang kedua iblis ipijih bak getanyo marah jenis bengeh dia tanyo watai ka bengeh ti katanya nyan mandum tadi pak berbelangong tadi pak tu pau luar nyan kanajin. Yang ketiga watai kali nyan mabuk kata mabuk kai tamang
atanyan watai kai tamang nyan kana iblis sajan tu nyo hati-hati mak yang mutua abi yang berbahagia tanyo uronyo adalah katuduk dino untuk tapengati uro lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na cinta ni mak Rasulullah cinta ni mak na cinta ni na cinta ni na cinta ro ni Rasulullah pu maslawut mentang kan ngan pu sit me bu mulut buno tanyo cinta buno tanyo mak kena ada kanduri nah kayo na nepeh segala macam kayo ni ame kena kan na ridha alhamdulillah ne malamnya na cinta ni ke Rasulullah cinta kayo ne halo na cinta ni ne cinta itu adalah penuh pengorbanan kabeh tak pengorbanan lagi tanyo tak pegat salah sabuh acara bak uro yang berbahagianyo sampai malam ne yang mutua abi yang berbahagia nyolong pegah sabuh cerita tu ne tadi ngau cerita pulam tungku cerita masalah sidro anak muda lom ijak menuntut lom anak mudanya watai anak muda ka ijak menuntut tungku yang mutua perle ijak bak gure ilung uronyo gure perle long nujak warap pubu dikah warap hai biasalah long perle ide punak kalen kubur Rasulullah kiban kubur Rasulullah nyan long nak kalen hai putranai rumah ke na kameng hana kedena hana putra siangna musapu hana bedah ya wo hana idin balu ibedah anak mudanya tungku iwo gede rumah watai truk kadi wo rumah uro kedua ibalik lom batot gure long perle bak dro nu gure tarikat dro nu gure doa bak dro nu gure long perle nu jak warap hai nyu hana kede bedah ya wo ibadah nak budanyan iwo lom uro kulhe pijak lom hai mak tro ule uro kulhe go pedu bokadu gokon go putak hop gure amai mudi amai tan mudanya kun bohbi bohabe itu mah bule ipa warap amai